Breaking news. Kam Congo kana Rwanda kajan gwasime tema kamen shalat. Shalat ngo muwete lo shamal kam Rwanda kana Congo ki kum Congo muwete shamal kam dien shajalat. Jano bika teka kurm dien beto kam dien. Congo kana Rwanda shalat no teka kurm be kam dien kemi beto shan jalinka duwa badana tuwako jen. Kurin be kam Congo kana Rwanda shalat no muwe te lawo cha kam Congo kene Rwanda cha jalat chala do bukor mo batuok kam dien chigam nen yen magwasame awachi Congo lis chicken borderian ke Rwanda chicken ge ando badan en ge keneje chala do nene awo chi kume mala kume Rwanda ewo chiga chonkel ke M23 rebel group andana nyen ke Democratic Republic Congo kejan gwasame en nedi kontin la M23 rebel ken kan ka jidwa tila Congolese duno chi kuma Congo che la done ne jenne den kono kwa support e kume mala kume Rwanda choraje mo cha jalat ngayene no tiang ka war shi nedi kontila EAU East Africa Union chikan te ka dol mi lonko gorkano de ka kam kwarnanan kep Rwanda kana kwerdana Cape Congo de kamni de jalat ci Congo ci jaluk ngo de kamni de jalat jena dana le rore na mo entem ke jen wo ngum bro de lat ke ken kor nintiti to talk tinen tam mu te chicken beka agreement lo beka tika mat ke jen wo be full scale war but wo ki be tika kum di to kam dien ko ci Congolese government going ken Rwanda no Rwanda loken rebel M23 rebel committing corner Koron mi chalat gwasame chalado during January 2025 the rebel force carried out an offensive on Goma, the capital of DRC North Kivu province, displacing 400,000 people and causing DRC to cut off its diplomatic ties with Rwanda. The Congolese government called Rwandan military support for the rebel a declaration of war. Name chicken la no do badana shi Rwanda shi kan Congo shi kan support kaje kan na mani kur la Rwanda shi kan da kon lam 23 rebel wa shaga mu kamet aji Kong aji Rwanda nyok an gwasme ngai kon no enre wujin wina mi ko Congo take naiti la UN peacekeeping force South African to choko wal jok sha la do sha kan nagre wujin wan mo ne me jan dan lo la ro den teme no kwai ge no mi kor bo ko to ke jabu to do no cha gu no kor me bo kam Rwanda kana Congolese government ka do budan chalat ke je shi Rwanda che jela no jeni che M23 rebel che je support ka do budan chalat ke je ngode la EAU ki South Africa Union ka tin gor kana de kan kam de kana lat ne me jen anda en chitwok ne biat ga malban yu jigmrodien